VTFM Sarava Mada. Ikautani vekemni o Vodafone 5G. Unleash the speed now. Yang kono nonda salika ka murego VTFM 92.2 FM kami danga ikachi bekenda na mbongi binaka nikua tamanda bekenda bagsiga de bekimni na sama tsuk mengori na bukoni kena sandur magital tigo nonda programo ni Sarava Mada ke Vodafone play na mbongi dindai bekenda bagital tsunga bekimni na sama to mengo Facebook live ni VTFM bekimni na sama to mengori bambulu tsunga ni gori bi Emmy Saunders wakini bi Dela Sau ni bulu binata dingu binavale buna sema tulitaka mai na mbongi ni kuwa wamuru tani ngorbi Mikael Willy mbulu binata dingu binavale buna ndo botok mai na bungi nonda programo ndono magatoka ni mbongi ndendai Ladybug mbulu binaka binavale buna sema mai na wasi ni ngona bina itaki leka nga membale tatunga na bugoni app ngo ni Vodafone Play na biya lalo sochi era to sen biya lalo bi matangali lalo tiko en lomani app ngo na namatiko na sengatale nianga mona ngoleta leki ndoro bono ase molai boli CD mai se molai download tiki lalo tol megi ndoro bono se mo le bangarata le ndo tel bono se nasala mo se sa buthi sachu beka nasara ne lalo era on tugori en TV na buni be program so sa o switch tunga na mo telefoni ya ngono binaka bikenda mendor download takana Vodafone Play na namatiko na buko ni semi-final la kana ba theoretiko na buko ni soto go di Vodafone Vanua Championship kana ba theoretiko na mathango na namatiko na rawa ni on rani Sarava na soto ni semi-final la ni Vodafone Vanua Championship na ba theoretiko na rani live taking mingori na Vodafone Play weekenda na mbongi ndendai nakanga mudakaba kibakasi sanga tsukuni torra naka mudakaba na mbongi nanikwa o subscribe raw ki na Vodafone Play se download taka o chasa nenge ono iko na M-Pesa kibaka onamani tarai na damu na namu sa download takngori o sa sema chikusara kina M-Pesa na buko ni kena do somi na account na Vodafone Play na namutiko rani oiko endua berto se endua beirau na winitaka na 6 months free subscription vikimni na sema chukuma na mbongi binani kwa kibaka on mani ndingitaki on rawa ni ndo beirau na winitaka na promotion go se na ono nobula osarla lo free sartunga go bi mo masarga nyambaki na musarla lo tu musaraba tu ni bi matangali la so ratungo en app go ni Vodafone Play ngo app wo uchuko na ndo nuwa arato bita bacharanga na kambandinga ngo na Vodafone ba dhani kina Vodafone Play embaleti kenda saranga na itoke so binaka ka narawa ni ngono ni wososo ora ni ondambi osara la tonga na mutelibo ni beko ya kingori gabe bukito ni kina ngo na kambani ngo na Vodafone ya ndo tikitaki leka na mbongi ndai ni takini na maro teki chukuna ndo bingarabi ni na dingo mo bina talchunga na bugo ni tukutuku kambura gichike ne kabili ko membaleta na epngo ni Vodafone Play wa bina talchike ni Vodafone Play na bugo ni nona be tokoni na wasini ngono binango VTFM Sarava Mada ikautani vekemni o Vodafone 5G. Unleash the speed now. Ya bambulo tachukani bikibri na itoka ni sema chukuma ya nambongi binaka ni kuwa bambulo chukani ngori bi Emmy Saunders isa ndombulo binaka mai zola bina mai vandra se mai varda ba wadra memba Dela Sau mbulo binata dingu bakini bi Mikael Willy ndombulo binaka Ladybug mbulo binaka woni bate singatambu ndombulo bina mege nani maniki na squad nga ibatu lo laumba isa barau to gorba ka be Paula adabu ni were arna matagali isbule binavale bina sema chungwa me batia kama imba mate wai ba sambule bina kata bolengo binavale bina sema talchunga mai na mbongi ndai nitaki na maro teki chuna nanda be toka ni na mbongi ni kuwa sulia sili lesu ni mbule bina binavale bina sema chungwa mai ba kina be Miriama Lokiti Rosi ni mbule binaka mina niminganiki na mai uni se muri na isonga ba u koro ma neta ninga isei laisa tinai ratutoe dhoni lawe tembu itamana koni
ndambule binaka migini mngani kide be Oliver Campbell ndamanu kay Leo Tukana sio Leo Tukana ngonga namara may lambasay do kabe ntaru bakdengu mbule binaka isa kabe sabane ni binate be kemni sa dende chikuna nonda sini sota abane ni binate ni be kemni ni takini morte chuna ngarabi sena no mune be ngarabi ni ba sukayalo ni ba sukayalo be ira na le bonwa non ba sukayali sunga kina puno ndo numero tiko kina Brendan Daya kuno ba sigore ko men mbule binaka Brendan ngai edmai saban ni binate ni be ko Jim Suka mbule binaka tau usayan de lana ni mbule binaka mai tumbalewu na mara isabina balewu matangali Luciana Koroi ni mbule binaka mai na loa tinai Lucy ni mbule binaka menandali buate taletawa ni mbule binaka mai solo borborwa mai kandabu isa bina balewu neta buate na balewu na siamo chuk mai Shane nga tombu ni mbule binaka ni bir na staff ni Plantation Island Resort ni mbongo ni kwa Edward Jenna yana wai ngango isabina balewu Sergio Saurara migina ni mngani kide be ilasa kayaba mai munre wai kitabu ne bunisa ben bau zola bina mai tabua serkede ni mbole bina kasa na balewu na siamo dal choma na mbongo ndai bambul to tani gorbi Seta Junior dombole bina mena ni mngani kinorto no muni betina ni ebuni bai na kelo telebu ngonga Comet mai Queensland la laini mburise ini dombole binaka isiamo chulte melo toka Shane nga tombu wandi bina birna staff ni Plantation Island Market Island Resort wawarauti nga kena Inter Hotel and authority ko mai malolo siawai bania ratu mai tabuki ni mbole binaka mengin ni mngani kina mai Mano Park Wellington tina Grace kay bania ratu mai tabuki kita mai Grace yan rambongi tu nga tigo kay turusi mai Malawi mai Afrika ndo mbole binaka Royal wagara po ndo mbole binaka mai Wainandoi inai tukai sereia arna yan ramatagali megere ni mngani kina irekete nangon ni kala suwalo ni nabu ni Mbitu Catholic School rekembo chiku en babarawe en betarongi FEY en Mada o maingo wa mimbi nga be non rametereni o bilisi koroi ngonga tersia sereia imali mata nisinga ni mbole binaka sibina balebu sema chunga mai namuka besi koro o Joshua teta Simon ni Roko pena ni mitinga ni Amelia tina yori panasila ni mbole binaka merana ni michen le ni koro ngangori sana wai nita siri sanga ni ngulada bikina orto menro nibi abi be andile lewa kay ira anon le bubale bo mbinga be tabali solo Brazilio sotiana naiva fong ni mbole binaka bo ni binana serre be Italei o Ben o Lani Junior o Mbu Nisi o Richie o Mark kay tarosila ulesoni tingango re na burbe tero ngini mataka e bon ni binate be kemdo rangone nina ngare bo binaka na veterongi wali udo tsunga na kalau bamba utiko ya ni na bebu ke be ko ni mataka na bo no mo veterangi sanga ndo na kandende le yakini mats isambole binaka yanu na mitunga rato na weka kito andau soko kele tu mai Port Elizabeth mai South Africa isa bon ni binaka mere sesinimbuli binaka mai fulutoni korbo utelebo Pere Lovelian Olia mbulibina from the Kingdom of Tonga. Malo. Tia koroi ni mbulibina mena ni mngani kina o Mr. and Mrs. Atiko o Monica o Jane o tina imeme ke ibosa. Mai na ulubina ni mitinga ni o tia koroi na mbongi ni kwa. Sergio Saurara pote talanga ini bese ilasa mbali yaro kayabai. Mere sinimbuli kerenga na sinoko mena ni mngani kina. Wirike na leni koro mai nadheba mai mbiangai. Winai vatu mbulibina ka. Isa ni mbole binaka na lebu na ilabu lebu mbia ukula isa lalo matal tunga ni be kemi lo tiki bi katoria ni mbole binaka tau isa bina bole bina siamu chukma na mbongi ndai meres ni mbole binaka na ser mena ni meni kidibira mai na dia pa membeanga pere lovely and oli isa sabadu ni bina te ni be kemi na mbongi bina ni kwa Sambo dia dapat talaba chung min. Ya bambol tantunga ni bay
Veitriza Zara maina bola mbola bina katau bina bale bina sia motsuk mai na mbongi bina niko sabane ni bina teni weekenda ar mai dava tal tai kiri nanda program go ni Sarava Mada ke Vodafone playing na makatal timai nanda ya wani